kubona hano duherereye ni mu murenge wa Nyarugunga, akarere ka Kicukiro. Aha turi habereye amahano ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Nawe ibintu byumva uraza kurira koko, ndaza no kubibereka hano kuri kamera zanyu. Aha turi rero hapfiriye umusore uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko wishwe urupfu rubi cyane, dore ko abamwishe ishami ry'ubugenzacyaha ryabataye muri yombi. Bari abagabo batatu bishe uno musore, ubwo bamwishe urupfu rubi cyane, bamuteraguye ibyuma mu izosi ndetse banamuca n'amaguru, bamuzingazingira mu mufuka wa kirojana, barangije baraza bamujugunya hano mu murenge wa Nyarugunga, hano munsi y'amashuri ya Nyarugunga. Abazi Nyarugunga ubwo murahita mubyumva neza. Hano hepfo rero yacu gatonya, hano duhagaze niho ubugenzacyaha buri gukora iperereza. Ndaza kuhagenda, ndaza kugerayo mbereke uburyo ki byagenze, ariko ubugenzacyaha polisi ikorera mu mujyi wa Kigali bose niho bari batubujije gufata amavideo. Niyo mpamvu mpagaze hano kugira ngo mbanze nkore inkuru ya mbere, inkuru ya kabiri ndayikora bamaze gukora iperereza. Bavuze ngo tureke gukamera, babanze bakore ibimenyetso cyangwa babanze bafate ibimenyetso. Ishami ry'ubugenzacyaha riri gukora iperereza ku rupfu rw'uno musore w'imyaka 25 y'amavuko, ubwo batubujije gufata amavideo no gukamera batarasoza gukora iperereza ryimitswe. Bavuze yuko turi buze gufotora nyuma, niyo mpamvu nje hano haruguru kugira ngo mbanze nkore inkuru. Nkuko muri kubireba rero, ni hano hepfo yanjye niho basanze umurambo we, ni mu murenge wa Nyarugunga, ni mu karere ka Kicukiro. Abaturage bari mu gahinda n'amarira, dore ko umuturage wamubonye yaragiye gukora akazi gasanzwe ko mucanga, yaravuye ku ndege, yarabonye akazi, agiye hano hepfo agiye gucukura umucanga cyangwa agiye gufata umucanga, nibwo yahise abona ikintu gifungiye mu mufuka. Aravuga ati nongeye nari, urabizi buri abakarani iyo babonye akantu kagapfunyika nk'ako ngako bakeka yuko harimo amafaranga cyangwa harimo nk'eboro, nk'umuntu yibye boro akayishyiraho ngaho. Nibwo uyu mukarani rero yaje kumanuka agiye kuyora umucanga, yabona igipfunyika, aragenda agira amashyushyu yo kugifungura. Afunguye abanza kubona umutwe, ntiyabyizera neza, arongera arafungura, arebye hepfo abona amaboko, arangije ahita avuza induru, aratabaza, aranataka cyane. Inzego z'ubuyobozi ziratabara n'inzego z'ubugenzacyaha zihita zihagera, ubwo imodoka ya moruge ihageze mu masaha ashyira saa 5 za nimugoroba. Ndavuga ubwo ni saa 5 za saa sita nyine, saa 5 saa sita nibwo ishami ry'ubugenzacyaha ryahageze, ndetse n'imodoka ishinzwe gutwara imirambo nayo nibwo yahageze. Abaturage bari mu gahinda n'amarira bitewe n'urupfu rw'uno musore uri mu kigero cy'imyaka 25 ari Ngarama Kirambe. Abaturage bavuga yuko rero uyu musore yakoraga akazi mu mujyi ko muri hoteli, yakoraga kuri Nobilis hoteli, ubwo yari umushefu ndetse yatekeraga muri hoteli. Rero uyu musore akaba yishwe urupfu rubi cyane, kugeza izi saha bakekwaho icyaha cyo kuba bamwishe batatu, barangije gutabwa muri yombi. Ni ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, byarijije benshi. Mutegeze kumanuka nkagira kuri tele mukareba uburyo ki yitabye Imana n'uburyo ki yapfuye. Reka mbibereke nko mubireba kuri kamera, marana yuko hano hepfo hari inzego za polisi, inzego z'ubugenzacyaha ndetse n'abaturage benshi cyane. Ngira ngo muri kubibona rero ni hari yiciwe, barangije amuzingazingira mu mufuka. Kugeza amagingo aya ngaya abaturage bari mu gahinda n'amarira. Nuko nguko byagenze rero. Reba urupfu yapfuye n'urunguru, dore ko bamwe bavuga ko yanapfuye urupfu rubi cyane mu majwi yabo arambuye, cyangwa uko babivuga yuko yapfuye urupfu rubi cyane, dore yuko ubugenzacyaha bwahise buta muri yombi bantu bakoze bino byaha. Ubugenzacyaha bubushishikariza abaturage kujya batangira amakuru kugira ngo impfu nk'izi ngizi zitunguranye ntizikaboneke. Bajye batangira amakuru kugiye, niba hari umuturage ufitanye na mugenzi we ikibazo mubashe kugikemura hakiri kare, nta bintu by'ipfu bijemo. Ngayo nguko rero, reka amakuru yacu tuyasubikira hano. Amakuru nakagaruka, niba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Imana ibarinde, bahereza ubuzima buzira umuze. Ndagushimira kuko wari unteze amatwi.